Za najjeftinije konjice posjetite sajt u deskripciji. I ćao svima, dobrodošli na ovaj klip na ovom kanalu. U današnjem klipu ću vam pokazati stvarno fenomenalnog fudbalera kog sam uzeo. Black Friday je bio, tako da uspio sam da uzmem Fernandinha. Pogledajte njegove ocene: 81 pace, 82 šut, 85 pas, 86 agility, 81 defending i 87 physical. Sve preko 81. Stvarno savršena kartica. Tu će on biti na poziciji štopera, iako nije štoper. Inače nisam kući nikako i tek u ponedjeljak dolazim, samo ću vam pokazati njegove ocene. Nisam mnogo igrao FIFA-u, znači slabo ulazim. Možete vidjeti njegove ocene, kratak klip, samo da znate da sam ga uzeo. Evo turnir u ligi, mislim da je trebao da počne, zašto nije našao. Traži, ali ne može da nađe. Evo to znate, napravio sam tu ligu. To je to, znači nemam šta više da vam kažem. Jeste kratak klip, nemam vremena za vrsta tek, zato što sam preko mobilnih podataka. Tako da morat ću negdje da tražim net da posle uploadujem ovo. Inače World Class 2 sam i ovdje sam malo igrao, sad ću vam pokazati turnir, ali nisam nešto uspešan. 5-2 skor i imam ukupno mislim 14. Najlizio sam neke 89 overall, tako da to bilo teško. Evo ovo sam već valjda uzeo. Treba da uzmem ovo i Antonio Valenciju koji je 82 rejtovan, samo da šta ja imam na beku, mislim da je tu Vrsaljko. Da, znači u slučaju da uzmem njega bit će mnogo bolje, u stvari neće biti bolje od Vrsaljka nikako po oceni, isto će biti rejtovani. Tako da to je to što tiče ovog kratkog klipa. Evo, mogli bi da odigramo jednu utakmicu u VSR Tek, to je s ovog turnira, nema veze, znači pa kad učita, stavit ću pauzu naravno, inače ne mogu da editujem preko kompjutera, to je laptopa, zato što nema laptop kod sebe, trenutno da što rekao nisam kući. E sad, znači, potrudit ću se da pobedimo ovu utakmicu. Dobro, brzo učitava. Eto, znači, VSR Tek, jer ipak, kad pogledam glupo je bilo da bude minut i po da pokažem samo igrača. Ajmo učiti. Nemam, znači, stvarno mi je, kao što vidite, evo, net je očajan sam imao. Dobro, smanjio sam na max, tako da dobro je. 85 overall ekipa, eto, o tome sam pričao, znači, jako dobre ekipe igraju ovdje, tako da ako izgubimo sad, mislim da smo završili sve, a na Bekitu teško da će uzeti, zato što disconnect, odlično, pobeđujemo ovdje 1-0, to jest ako jedan gol samo damo, pobedili smo, ajde vidimo. Odlično što je disconnectovan, ajde evo 1-0, to je to pobjeda, znači ja ne mogu da verujem da je ovako laka pobjeda. Izgleda da je uzeo već igrača nekog i da je odustao od ovog turnira ili šta već, nije mi jasno. Ili jednostavno moj internet pukao, ne znam stvarno šta se desilo, ali svakako ne bunim se, nije Po meni ovakve pobjede su najgore, ja mrzim kad se meni desi to, ali ipak je tu, ne mogu da verujem. A 2-0 vodimo, trebao sam da dam još jedan, nego je se opustio, opasno. Sad ćemo da vidimo, kasno je možda ušao, ali sve može se uraditi, on ima 85 overall, tako da nije ništa nemoguće za njega, znači ovdje možemo i dalje izgubiti. Moramo da ga damo, odlično, 3-1, odlično, možda nije fair, znači prošli put sam isto ja disconnectovan pa sam ušao u, ne znam, 45. sekundi možda i uspio sam da dam 3 gola, ako sećate možda gledali, to je u live-u bilo, ajde vidimo, Dele, ništa, ovdje smo pobedili sigurno, samo da vidimo, imamo još jednu 100% šansu. Da li možemo iskoristiti, mislim da je to 5-1, da. Kraj utakmice 5-1, nećemo vjerojatno imati vremena za šut, ajde šutno ću u stvari da ovdje šta me košta. I za malo gola, ne veze. Tako da eto, to je to, sad ćemo vidjeti da li je to 15. pobjeda ili jeste 15, 100% sam siguran da je 15. pobjeda, jeste za Kejtu, stvarno previše treba, 65. Eto ništa, ja ću uspjeti sigurno nekog igrača da uzmem kad tad, ali za sada je to ništa, tako da to je to što tiče ovog klipa, obavezno ostavite like, subscribe, vidimo se u nekom sljedećem.